okuphilisa uqolelana khumbule ekhaya khumbule ekhaya khumbule ekhaya. Imindeni eminingi nezihlobo zigcina ngokuhlangana nje kuphela ngoba sekunesifo ekhaya, kodwa uma usendaweni efana nalena yase-Lion Park ngase-Krugersdorp uyakhumbula ukuthi okusempeleni kuningi eningakwenza njengomndeni ukuba nihlangane ngokujabula, nincebeleke, zikhipheni, nibe ne-picnic, jabulela imvelo, gibela ihashi, hogela umoya omnandi, yiba nempilo wena nomndeni wakho nabangani. Intokazi kaGhayilisiwe kanti nanka amazwibele sikuphathele wona kusihlwa. Bayaxoka. Yo. Trust me. Udamka aba ngibuya sendiphinde sokukhangela nisakufumana kwakule ndawo. Thobeka. Soze. Ma. Akathuswanga ke ngoku lo mbongeni. Akukhoni ukuqhamuka because mokusebenza ngashona. Ntate ngwana ana puo a tseba go ka reng ana mantswe a ka buang wena o so pitchi. Sekuneminyaka umfowabo kaThobeka Madikwa waseMount Fletcher Eastern Cape ahamba ekhaya kanti uThobeka unesifiso sokuthi bamthole abuyele ekhaya. Asizibonele udaba lwakhe kabanzi. Mina ndinguThobeka wakwaMadikwa, ndilahlekelwe ngubrother wam inoba kuyapha kwi-10 years ningasamboni. Umbongeni ukumkakhe wakhe apha ekhaya bengumuntu oyosebenza, ubehamba kuqala okanye 6 months or 1 year phinda abuye azovela ekhaya. Ngoku akasaveli ekhaya since wemka le ndithi ingathi 10 years ngoku engasabuyela ekhaya. Ngoku eyona nto isitshutshisayo umamakhe uyamfuna kakhulu. Umamakhe wafunyanwa si-stroke. Une-2 years ngoku ephethwe si-stroke. Umbongeni akayazi loo nto leyo. Unobhuti wakhe omdala obetshona kulo nyaka akayazi loo nto leyo. Ugqibela kwethu ukuva bekuthiwa uphangela eDurbanville phaa eKapa. Bathi ke abanye bayambona khona indawo ekuthiwa kusefisante kwaphaa. Umbongeni ndimkhumbula ngoba ebengumuntu nje othanda ujoka apha endlini. Athi nxa kakhoyo afune nje uba masihleke kakhulu nomamakhe. Asinanamba phone zakhe, asikwazi ukonekthana naye umbongeni. Simazi naye mhlawumbi usaphila, mhlawumbi akasaphili, asimazi. Bengekho nto endiyibonayo uba ibingambangela uba angabuyeli endlini angasazokroba nokroba ekhaya. Okanye yena ke angayazi angayithetha ke mhlawumbi. Kodwa mna ndimbonile uba ingathi ngumntu ongasekho rayithi phaa kulaa ndawo kuyo. Ebengathi seyingumntu mhlawumbi ongasazikhathalelanga yena ubuyena bakhe. Njengomntu ebeklini elihomba, njengoba umama wakhe elele egula nje. Naye umphefumulo wakhe awuxolanga, mhlawumbi singambona ephakame ephila nomama wakhe nxa kuxolela inhliziyo yakhe. Siyazi mhlawumbi ne-stroke usamphathiswa kukucinga ngomntanakhe lwangamboniyo. Yo magogo, ndiyahamba ke ngoku ndiyowakho umbongeni. Xa ndimfumana umbongeni ndithini magogo? Uthi makakazogqitha ekhaya. Makayeze ekhaya akazobona. Uzawuphinda-phinda. Hayi ke sizawuhamba. Nakushepha kakuhle siyahamba. Hamba lokuyofuna umfowabo kamama uThobeka luzoba lude impela mbukele njengoba luzosithatha amahora athi awabe 14 ukusuka eMount Fletcher Eastern Cape sibhekise eKapa eWestern Cape. Ukusuka endlini
bendizive ndirayithi mara endleleni ndanokucinga okuninji phantsi koba ndicinga okanye usaphila okanye akasekho. Ndisenezongcinga nasendleleni oko ndicinga uba ndimazi noba uyaphila noba akasaphili na. Andiyazi nxa nomfumane engaphili ndingathini. Njani? Basicela ungena, basicela umbongeni. Aaron. Welkom. Aaron, zeg maar. Wat? Die zus staan zij. Kom uit, Aaron. Umbongeni. Ayingomamam. Vise. Ungubani? Hayi, nguThobeka udadewenu. Okay. Ansakwazi. Yo, ngubani ke ngoku lo? Umntana ka-Amanda lo. Amanda. Okay. Hayi kwendawo nolanto kakuyo. Sinothathela kuyo naphandle basipesitratweni. Okay, masingena. Wena Mbongeni, into esibangela uba sibe lapha, kutheni ungagoduki? Okay. Ixesha elingaka. Into ebangela ndingagoduki ndisebenza 1 day a week. Ngoku ndawugoduka kanjani? Ndisekela ngorenta ngoba ndisebenza 1 day. Awufoni awuthini ke oko Kaloku ndifumana phi ifowuni? Thumela uVutsumzi abazinazi ifowuni. Olanto Butiviane. Uviane noThobane. Nditsho kubo qho bathi bayaqho endlini kodwa ifowuni ayikho oko kona ndizama. Hayi baxoka. Baxoka. Yo. Hayi ke ayimbaka ngoku uthini ucinga ukuthini ke ngoku ngoba umama uyakufuneka. Mna bendli ewe ilanto nami ndiyifuna ndiyafuna ugoduka. Bangafaki imali ngoku mama ungagoduka ngomso. Ngomso? Ndingagoduka ngecawe sisi ngoba funeka ndiye nakulo mntu ngolohlanu. Lo ndimsebenzelayo. Kodwa ke ungaphindi ukhangelwe ke ngoku. Okay ke sisi. Trust me. Ngecawe. Ndiyafika ekhaya. Trust me. Okanye ndihlale and ndizakunika inumber phone yam mna kwenzela undithinde. Awuselothemba kodwa ngoku awunothemba tututu. Udamka apha ndibuya sendiphinde sokukhangela ndisakufumana kwakule ndawo. Thobeka. Soze. Imake Mbongeni, sendifuna ukuqonda uba le ndawo uhleli kuyo uyarenta okanye uyahlalisana. Into eyenzekayo apha besihlala ezone 14. Izone 14 bayichitha apha etown. Yena ngenxa yoba kudala ehlala apha. Indoda ke sengenayo. Sabe ke sidibene thina sobabini. Kodwa wena seza apha ke ngenxa yaloo nto. Unayo into yakho elapha okanye sisiqu sakho qha into elapha endlini? Into elapha endlini impahla zam nesiqu sam. Mari uziva uhleli right kule ndawo uhleli kuyo? Kona ndihleli Thobeka ezinye izinto andifuni ukuthi sizithetha apha. Okay man besithi ndi-right. Thobeka ikutheni ngathi nawe ikhona into ongayiqondiyo yintoni? Hayi kaloku into efanele ungayiqondi Mbongeni, ndidibana nawe sowulixhego elingangam ngoku. Njengawe ubulixhekwazana ndingakwazi. Ngoku impilo yakho impilo ke kumli ndibangela uba ndibe nje sometimes umntu akaphatheki kakuhle qha okay andifuni uthetha ezinye izinto man ndiselapha. Wena ugqibele ubhubha kaSicelo?
naye muzi kangengiyo uyobeka ilitye uve nje awumngcwabanga usicela awumngcwabanga ubhuti ubhuta ke ubhuti Sinezama wabhubhile ubhuti Sinezama ngoJanuwari walo nyaka emva koko ke ngoku kulala umama nako bethwa si-stroke umama kangaphinda kwazi nothini iminyaka 2 umama ilele bethwe si-stroke de wathatha isigqibo sokumagogo mawukhangelwe ukhala ngawo umagogo Thobeka ukhala ngawo uthi akafuni ufa umagogo yo ilanto nami bendingayifuni ngoba uyababona abantwana bakhe bayaphela sekushiyeke mna nobhuti qha ngokwendlela uma yenzeke shete thina qha yilanto Thobeka yilanto ndithi sure ibe yenza sure ngecawe ndiyakhwela cela Mbongeni wenze kanjani nakanjani ungatshintshi isigqibo nakanjani sis ungasitshintshi nakanjani otherwise ilishwali lakho ngaphinde nisukukhangele thina sakuyeka uphalala ube ngamanzi trust ngoba ndiyabona ungitrust trust kalo zange uhlale iminyaka more than 10 years ungalibeka ekhaya afoni awuvela awuthini khona imessage esiyifumanayo ngawe cwakadu kodwa nakanjani ufile noba uyaphila asikwazi sihleli garden umama liyaphela iveki engafuni kutya ethetha ngawe ngoku nathi asihlelanga kakuhle phayana njengoba nomama engekho right indaba yakho akanayo yena ifowuni umxelele undifumene ukwenzela ndithi ndifika ngalami abe yazi uba undifumene ndikhona Sinosibunze ngicela uye kumagogo umnike le phone sifuna uthetha naye makaqala afumane umagogo unike ifowuni hello ewe ndiyamnika okay uxelele ina ke Mbongeni thetha nomama mama ke uzawuthetha naye okay hello ma molo mama molo tata alright ma ndinguMbongeni ke mnake mama akothuswanga ke ngoku lo Mbongeni iza kutata omkhulu tasekhaya ndithembe yendlini baxelele kakhe ndikamandi nawe undibonile kodwa ndiyafika nakanjani kule veki ana-choice no matter what ngoku phaa endlini nguwe nabani Tim nobhuti nenkosikazi yakhe Thembisa Ek is ergens op meisie. Ons kom al so 4 jaar aan, né? Okay. Ja. Elke dag dan gaan hy die oggende, dan gaan hy daar, maar dan het hy altyd gesê hy wil na sy ma toe gaan. Sy verlange was altyd hy wil na sy ma toe gaan. En sy kom altyd gaan na jou ma toe. Hayi mxolele kuba ndithi ndiyamva yonke lento ayithethayo but makakabe serious ngoba wena uhlala le makube nechance yokuba uye ekhaya uphinde ubuye mxolele nditsho hayi layitshoyo nje kuwe sithi ndikhala ngomama uyakhala but mna bendifuna utsho ngokwam phaa kuye ndithi makakuphushe uba goduka kudala nje like le nto ayithethayo qha ke yena nguwe lo ngafuniyo nyhani ngolu hlobo lakhe qha ke asendizoyithetha loo nto kodwa ke injalo hayi ke ndimvile ke ayikho into endizayithetha Ja, wat lig in? ek moet uitzoeken. That's what heb je gezegd. I'm telling you, go to your ma before it's late. Every time you tell me I'm going to my mom extra, I'm telling you, go before it's late. You know, most madman was too late for me. Yena unyanisile qha ke yena anduzazithethe ke ngonaxabanayo uyabona ukuthi that's why ndingafube ndifuna uthetha into ezininji kodwa kona unyanisile nxa ke tshoyo
esithi uqhela uthi manje endlini. Ewe kaloku uza kuthuka ngaloo nto uyakubona ikhaya lapha ulihoyanga kaloku uyaziva ke nawe uyaziva nawe ewe uyakubona lukhathalelanga uza kuthuka ngayo nyhani. Ndingasuka apha ndihambe ngenyawo ndiyofika eMount Fletcher. Sube sithi ihamba ngantoni? Andifuni uzithethe ezinye izinto Thobeka because nazo zinyusela ngepressure. Andifuni unyukela ipressure eTVini, please. Talk to your boss and then you can go. Connect me, mense, matukaneki, mano. There's your people now. So now you can go. Go for your mom because you see your sister. Your sister is coming to you. And now you can go. Before it's too late. Yeah. Your boss is not your mother. He's a boss you're working for. Exit. Yes. So go with your sister. Go with your sister before it's late for your mama. Ngicebile qha thina singaviswa nje ukubona ba ufikile. I wish it kanti unyanisile qha. Ndinyanisile Thobeka. I wish unyanisile. Ndinyanisile. Cha nami ndithandaza lo uphezulu ba makude kufike ezamini zoba nte ndiyofika ekhaya. Please ndakucela. Ndiyakucela nomama mhlawumbi akungakho into esukayo pha kuye empilweni. Mhlawumbi mama singambona evuka ehlala ngempudu nje bengakakwazi nohlala. Mhlawumbi singambona yonke yenye into akukho utshintsho pha empilweni yakhe xa enobona wena umuntu akhala ngayo. Le nto ayenzile uThobeka mna ndingathi ndibulela kakhulu ngoba bese ndicinga uba nam abantu yangapha ekhaya and nam ndiziva kamandi ngenxa yantoni kanti ndisakhathalelwe ekhaya. Ngoba ixesha elininji bendinetyini noba ndiyacinga phinde ibe khona laa nto ithi mhlawumbi nako kwenu abanamsebenzi nawe. So ngoku ndiyayibona loo nto okay ndiyoyekile nasekhaya. So nakanjani kuyanyanzeleka ndezindlela nam uba mandiyofika. Ndiziva ndonwabile kakhulu xa ndifumeneyo umntakatata. Ndonwabile kakhulu ngaphakathi. Qha iwish ithi kanti izithembiso uzazifezekisa ayofika ekhaya kumagogo. Bingasekho ntle impilo njengoba usibona senje asidalwanga kanje. Wonke umuntu uthetha ngaye endlini. Imeko endimthole kuyo andiyithandanga. Ndiyabulela nje uba ephansi kwendlu qha engadlalanga phandle. Kangangoba izinto zizawutshintsha noba kanjani nethe agoduke. Azame impilo enye atshintshe impilo enye impilo nothi le. Asikho neze mbukeli isidingo sokuthi umfowabo kaThobeka aswele enekhaya nomndeni omthandayo. Kanti siyathemba ukuthi njengoba nakho sebetholene bazokwenza konke okusemandleni ukuhlala bexhumene noma bahlale ndawonye okumhlophe kodwa kubo. Mhlambe nawe nje ungaba nenhlanhla oxhumana nalowo wakini owaduka kudala uma nje ungathintana nathi kule fax number 086 511 7440 kasithumele ne-email kwakhumbulaekhaya@sabc.co.za uphinde futhi usithumele iWhatsApp ku 087 062 5738. Endabeni ethemfushane kwabalahlekile kusihlwa sihlangana noMorris noFemele ohlala ezweni laseKorea ocela ukufundisa umama wakhe uVuyiswa noFemele. Hello South Africa, my name is Morris. I'm looking for my mom and this is my story. Her name is Vuyiswa noFemele. She disappeared when I was likely 7 or 8 years old. We were in Adelaide back then. Apparently, she had gone to Johannesburg in search of work, and she had gone with someone who lived in the area back then. If I remember correctly, that day, she had taken us to school. She normally did that, and she never returned to pick us up from school.
She left behind my sister and I. My sister is Veronica Nofemele. She's 49 or 48, and she has 2 children. One of her kids has a child. So this means, Mom, you are a great grandmother. Also, she left her mom behind. Unfortunately, her mom passed away in 2008. I was in South Africa when this happened. Also, 3 of her siblings passed on. I don't think she would have known about this because she was not here to witness that. And I, on the other hand, I'm 43 this year. I have 3 children. My firstborn is Luwan. He's 11. And I have a daughter too. Her name is Kayla. She's 9. My lastborn is Holden. He's 5. Very adorable. I wish you were here, Mom, to see all of that. Well, not only this, all your grandchildren, plus your great-grandchild. It would be nice to see you here. It would be nice to see all of them. Also, to let you know, my wife is not South African. She's Korean. I think you would love her. She's a great mom. She's a great wife. My aunt, your sister, the only sister that is still around. She talks about you all the time. Recently, she just said, she told me that you guys were best buddies. You talked about all sorts of things. And she recently told me that if you were still around, you'd still be best buddies because you were so close. I don't remember all of this because I was young back then. But it's something that I know she's not lying about. Mom, my mind, my heart, my dark skin have scars. They carry burdens. They carry worries. Only you, as a mother, would have known. Only you, as a mother, would have seen. Because they say, mothers know best. But unfortunately, you are not here to see all of that. South Africa, if you are listening to this, I'm in a race against time. I'm looking for my mom. At 43, you would think I would have given up, but I have not given up. Because there's always that thing inside me that says, I wish your mom was here. South Africa, please, I'm begging you. Please find her. Anyone who's listening to this. Her name is Buiswa Nofemele. Mukene uma ngaba nolwazi ngokuthi kwenzekani ukuvuyiswa Nofemele ongumama kaMaurice Nofemele, sithumele iWhatsApp ku-087 062 5738. Ungakhohlwa ukuzivakashela kuwebsite yethu ikheli lethu lithi www.khumbulekhaya.net.za. Siyatholakala kuFacebook, WhatsApp, Instagram, nala Lion Park noZoe. Mbukeli thokele sosikhathi sokuthi ngikufundele enye izincwadi ezivela kubabukeli bethu kanti kusihlwa ifundeka kanje. Dear Khumbulekhaya, hi. My name is Cedric Matole Mutubatse. I'm writing to you guys to please help me find my father and his family. I'm told that his name is Mlando Masilela, who happened to have worked at Botha's farm at 2 floors in Springs many years ago. It is said that he met my late mother there. My mother's name is Paulina Mutubatse. It is alleged that he saw me while I was still young. It is said that he is the second-born child of Mama Hlangu. I do not know her name. His siblings are Simon, Choka, Mukanalo, Matsila, and Maggie Masilela. It is also said that they stayed at Leslie and from there they moved. I'm a grown-up, but I still want to see and know them as there are things in my life that need them. I don't want to interfere or ruin his family in any way possible. I just want to meet and know them so that I can also have closure. I tried so many ways, but no help. Hopefully yours. Matole Cedric Mutubatse.
Mhlawumbe mbukeli ungaba nolwazi ngokuthi kwenzekani kumlando Masilela noma umndeni wakhe. Uma kunjalo ke sithumela ifax ko 86 511 7440 noma sithumela email kwa khumbulekaya@sabc.co.za ngaphinda futhi sithumela iWhatsApp ku 087 062 5738. Endabeni yethu mbukeli akasivakashele eKlerksdorp esifundazweni sase-Northwest lapho sihlangana khona noMulifi Faba ocela ukufundisa umshana wakhe osekuneminyaka engamazi asizibonele lolu daba lwakhe. Ke nna Mulifi Faba ke dula mo Kanana o motho kwa ka ke la ke boe Faba ke mayanga brother ne re kopa ho batliswa Lerato Monyane Bukwane ke ngwana o bua rona o ko Heidelberg Rathanda hore Lerato a tsamaye mme a ile monka e sala ile lena re ntse re mmatla mo o bua rona ba ntse re ngwana o tlatla so bo fihlela mo rona re nka to re mmolelle hore re lo ngolla Khumbulekhaya re batle Lerato hore a khone hore a tle hae a tsebe bo nna kae hore ba kae a sa tseba fela kwa ha bo mme a hae ko Heidelberg. Nna motho ha e sale re ntse re bua le nna re batla a late Lerato le ntate wa rona a ntse a phela ona ntse a mollare a late ngwana and le di-social worker di le diana di a mo founela di re a ntse a batla bona a late ngwana hobane wa tsa ngwana le a ba ntse o tla mo lata le ona tja ke tse gore motho a hatwa ke hobane ke dilemo a ntse o tla lata ngwana le bana ba rona ntse ba dula ba mmotsa gore ba batla uswa bona ba batla ho mo tseba jana ha o tlo re motho le ntate mollo a hlokafetse a ntse a mollela a ba ile bitle re mpata ka 2016 batho ba ka kgawana le mmangwana ona theohetse le bosiu mmangwana ana ile ho mme a Jobetina ka bona ha fihla o se o rona ena chase o thotse ngwana a silwe ka ntle ka diaparo a le monyane montle a fihla nka ngwana a ba ya lena di-social ka be di mo fa ngwana mme ngwana after matsatsi a nna tla ba fetsa ho isa itago a ba re o tlo kadima ngwana ka mo kadima ngwana ya ba e sala nka ngwana ne le girlfriend le boyfriend so motho Hotman rona na sebetsa di-shift like sebetsa di-shift mo security so ngwana o na le monyane ka dijara mo Hotman so se bua ba mo zao ngwana monyana o jwa lena o so le moholo ngwana ne nga tsamaya bo Jobetina nyamela aba mosia le ngwana jwalo hape le a nyamela mo sia ka beke mo monyako mo Hotman ka ne go ya teng o ntsa rata bo jwala a sena nako eo go ngwana a leng teng ka go dula le bo mmangwane bo malome because nkgonwa mme ai o ile a hlokafala le yena la go re la re ka mothola go re batla bohlokwa tsebo go mo re leng teng la ile go ntsa rata kwa bo mme hae e bohlokwa re batla tsebe fela go kwa bo ntato e ke kae ho etsala Asizibonele mbukeli ukuthi uzokwazi yini uMlifi ukuphinda ahlangane nomshana wakhe emva kweminyaka eminingi kangaka bengazani njengoba sisuke eKlerksdorp eNorthwest sibhekise Rathanda eGauteng okuhamba uzosithatha amahora adlule nje kancane kwamabili. No e utlwa ke le motlotlo a Heidelberg mona re fihlile re tlo batlana le Lerato setlolo sa rona ife ba ha le ready ho ka ya ntlong a tlo bona bona kae ba kgone ho tsebana ba tlelane a tsebe le mo ba leng teng le bona ba tsebe mo a leng teng hore ha na le mathata a se tshwafe ho tla ko tlong. Koko okay ma ne go tsa mo a tsotiti alcohol re tlo bona Lerato Bukwane Monyane ote okay na re kopa ditulo
le bomang ya re tla itlhalosa re fetsa go thola ditulo hai ana ga tswa diteng ke o moshe Salmon. Ya go pa ditulo ba go Le ka kena ka tlo. le kena ka mo kae Ka mo re itumela go fitlha mo lapeng ba mme wa ka re kopa fela go botsa fela gore lerato o qetetse ntate wa ene a na o tseba ntate wa ena nngwe ha o bolela difu a hlokafala gore ntate wa ke mang mma yo hloketse ngwana sa le mnyana rona re bonna ke ba Niko ba ntate wa lerato o tswa ko Klerksdorp ko nunu ana dula teng so re tle kwano ke gona re ne re kopa batliswa ngwana ke mbatlisa ka kompleka obane ntate wa ena nako e kgollenyane ha dula ana le rona re ke ngena setsa matsapa gore a tlo sheba ngwana gore o kae ke leader ga mo a sebetsang teng so ha o kgone o jare yena re ditle ka kompleka ya mo tlo batla ngwana hae ba re ngwana a utswiwe a re ditle ka kompleka ya le mmatle ngwana ma re ne re sa re tlo mmatla go utswitswe ka obane rona re le borangwane re ile ra buisana gore re tle re tlo kopa gore ba re thuse fela gore neta re ka tseba mo leng teng le rona a re tsebe e seng gore o utswitse o etsa eng obane nako e kgolo ke kopa go botsa ha ne o le kwa 7 o tlisa lengolo o tsebile jwang mo o tlisitswe ke mang le sen e ne ma gona re ntse re tla re le banyana ntse a ratana le no a sa le moholo mme wa ngwana a sa tlhokaetse o tlile wa tlisa lengolo ka tsamaya nna ka ya kwa ra kopana le ntata ngwana kwa lešwešolekeng akere ra buisana lešwešole a fitlha Niko mo lešwešolekeng ra buisana le ena mo lešwešolekeng ba re mosadi wa lešwešolekeng a ba founela ba tshwereng case tsa bana mosadi wa ba re o lokile he gobane ke nkgona ngwana ke bua mathata a ka gore nka senke ngwana ka msia gabo mme wa ya ke re tlhokaetse mmaniko ke re sena sa tlhokaetse jale nka ngwana ke msia kwa nna ntse ke phela ke mme ke nkgona ya ke re nka re nna go bona ga e ba ne nkgonwa ngwana a na phela mme ke sena bothata o na tla monka Niko ngwana a mise a dule le nkgonwa jale nkgonwa a sa phela ntate wa ya phela bora ngwana e ba phela a kere lona le a tsamaya o mongwe teng ana tsamaya sekolo a so qete sekolo jale le a tsamaya lona le ya mosebetsing o ya tsamaya buto ya sekolong o sala le bwane ka tlong ga ona no sena motho ene o na le jale nna ke monkile ga jwalo seo gona re tlileng ka sone gobane o na le bana ke na le bana so bana ba rona ha Niko ya kotlong Niko o batla o usiwa rona re kopa go mmona bona ga hola wa do o chabana ba motho ngwana lone ke mo hodisitse le bona mo kaka ebile o qetile sekolong wa sebetsa ha e ne le gore a dule hantle o dula hampe ke nne ka be le mmona le rona gore motho wa hae o le mo wa nkgono ae o tletse tule ka bophela re mtse bokae se bohlokwa a re a tsamaye mo a bomme wa hae se bohlokwa ko gore re batla go bona go ntsa le teng o ntsa le gore teng kore fela re batla a tsebane le bonna kae kwa bontate wa hae gobane ka mo a bomme wa hae wa tseba gore o setse le bomang o etsalang e sa re neng ha batla go tšhaka gore batla something e be le ona a ntse a batlisisa ke se bohlokwa fela se ntse go mete kwana gore re tsebe a tsebe gore ntse re le teng o na le bonna ke ko saeteng ya bontate yena a dutse a ntse a le raete mo a bomme wa hae ga gona bothata ke re ke batla go botsa gore ke lona leng batlang a se yang ne ena o batla mago o se no ba bophelo ba na mathaka ya kwa le bophelo ba na bophela pele before wa change ona dula tlhaka-tlhakana tle a dula le mosadi o mo so
yena mlela mo tla o Ka lela benang batla. Le nna a se tsatsi la ka la off ka jeno, but ke entse sure hore ke a kopa hore bang office. So le yena nka ba kopile hore a offe and then a tle. And then yena kwa se tsa ke tshwere ke leader o etsa di hoster Ga e le leader. Le nna nka ba manager mara tlamela ke re o kope mosebetsing. Ga o le leader ntsatsi a thola mosebetsing. ga go tlhaloganya Nicholas te ngwana ko o batla go bua le wena mo o bue ntho e tlhalosang so Hello. Ne ke re Jenna why ho tlile bo? Mama, I look at now exactly more because what is it that short? Okay. That is why it's a whole one in the water and I'm waiting for the Samoa. Who I don't have the Mopata and I give a board. utlwa kwa buang Okay. ntate ngwana a na pua a tseba go ka reng ntate re mo tunua re lo ana ga bua mo ana mantsi a ka bua until wena o nka action a ke wena wa tseba motho walla sheba ntate o mamela bua gona mo ke gona re le mmo mamela gona chief re tlotla mo tlung go wena go fe feedback from there wena o tla bona nka action neng o tle mo ngwaneng a ke so ya gore ngwana re ka se mo fostere a re Nico wa tšhaba tima kae a so bone there is no such I know re berekela because a re no foster gore ngwana a bue ntho a sena mantswe a teng or maikutlo a teng because a re ena ana mantswe ana mantswe a ka buang wena o so pitchy a gone ka bua mo founung ona wa re bona wena o pitchane ntate re mamele ke gona re buang sheba a re bui ka nkgono a re bui ka eng ke gona re buang le wena re bua le wena a ke so ngwana ga ga ana mantswe o ka se mo fosto ga bene mantswe until wena o nka action wa ntshwara ntate and o gawane le magata sharp we o dule ba tsobua because ngwana re ka se mo foste la nkgono re ka se mo foste because ona e re yentseng gore o direntse phoso ga e amohela obane phoso yona e tsamaya le mo atisi le kgomo e gopiwa le maoto fo so re sharp he ntate sharp re ka se foste ngwana a bue le wena a sa o bone personal ana mantswe ha re ha batla bua le wena ha ana mantswe a ka buang ntato ya sa hlago hlaile boga ngwana re amohetse ha ana mantswe ha so re ha batli ho bua le wena utlwa ntho eo e fapane ha ana mantswe ha re ha batla bua le wena o batla ntato e mmamela ile ngwana na ditlhoko ntate phone ya solve next a ke gona maliti a go bua le wena o bua le gona ke so re mamela gona until wena o tlo kopana le ngwana hao a o bolelle sa se tlhokang ke eng o etsala eng o nke action ke ka time that's all shapo to wela mfetho re tla bua le wena re gutla because ngwana a so re ha so ka ga batla ana mantswe a ka bua o tla bua a eng sharp mfetho to wela nyaga re kopile maitshwaro o tlo fetse le nna ila mama re le buile a go ke gana nka bena batla yena kopana le nna nka batleng so go tsho re yena ha batla so le nna nka se thabo mbona nna ke rata ntho bua ke a dumela e mnata e ntle
Uba nithapela nka matsapa yena. A nna ke happy too much. A ka ratang ka tsola me shoka bontsha le thabo. Ai pelo a ka etswe. Yena o feel better because o bona da mana. Bona o batswa ke rona ntata yena nke matsapa o tla ho yena. Because o tla ntwe bo hloka go boleletseng ka yona. O nkile letsatsi go mosebetsi. A tseba go le mofumane. Le mana tseba o na lebeletse le gore ntata e tla ba le teng. So they try to come when until that I have Adam. Ask about next. The one next year you are a phone fair. Asibonge mbukeli kubaba umulifi ngokuthi azihluphe ngokufuna indodakazi kamfowabo aze ayithole ngoba iyadinga ukwazana nomndeni kababwayo kanti siyathemba ukuthi bazoba abazali abaqotho kuye. Sibafisela konke okuhle kuya phambili. Uzunganyakazi emva kwaloku izithombe zabalahlekile kuleli sonto ziyalandela. Izithombe zabalahlekile kuleli sonto sivela ngoLina Mashile wase Bushbuck Ridge ocela ukufundisa umfowabo sesithombeni uJohn Mashile owanyamalala kudala. Uzakhele Ndlovu osesithombeni wase KZN ufuna udadewabo uGugu Sibongile Ndlovu owagcina ukubonwa ngo2019 ukhonjwa ngapha ngasemnambithi. Kanti uHappiness Khomu wasekatlehong ucela ukufundisa udadewabo sesithombeni uPhilippine Mpinana Lehong waseLimpopo owanyamalala ngo1992. Ubusisiwe Msimanga ucela ukufundisa ubaba wakhe uDerrick Ekana osesithombeni wasePretoria angamazi. Bese kuthi nomsombuluko Zuma osesithombeni waseEscort acela ukufundisa udadewabo uSibongile Hilda Zuma owanyamalala ngo1975. Kanti uPalisa Mia yena ucela ukufundisa umfowabo sesithombeni uMpho Mia waseHarry Smith owagcina ukubonwa ngonyaka 2017. Nangujuwawa Mazibe osesithombeni waseMozambique yena ucela ukufundisa abafowabo uMargritte, Joseph, Matiranza noSimon agcina nabo kudala. Bese kuthi uNkosinovu noVusumuzi Mthembu osesithombeni yena acela ukufundisa abafowabo ababili uMtubeni noSakhepi Mthembu adukela nabo ngo1964. Usiphokazi Kunene waseNewcastle ufuna umama wakhe osesithombeni uSibongile Sikhosana waseQueenstown nasezonke izizwe owanyamalala kudala. Sibongile Sikhosane iyakufuna ingane. Uqinisile Mhlanga ucela ukufundisa umfowabo sesithombeni uBongane Emmanuel Mhlanga wayesebenza eEastgate eGoli wagcina ukubonwa ngo2006. Kanti uDavid Chabalala osesithombeni ucela ukufundisa uSikhumbuzo Chabalala kanye noNhlanhla Ndlovu agcinana nabo kudala. Bese kuthi uSenzo Hlatshwayo wasejozini yena acela ukufundisa umndeni kamama wakhe osesithombeni uWinnie Ndlovu ongasekho emhlabeni. Lapha esithombeni sinosabelo Nxumalo waseMgungundlovu ucela ukufundisa uBongiwe Khawula kanye nengane yakhe adukela nabo kudala. Umpho Rantsane naThacha usesithombeni ucela ukufundisa ubaba wakhe uThato Mesela noma umndeni wakhe. Mbukeli sivala ngoNomvula Zondi wakwaNdebele ucela ukufundisa umfowabo uBongane Bandile Ntuli noma Zondi owanyamalala ngo2019 elibangise eGoli. Kare ke re pa ngwana o feng so ke be ke no frame-iwa ka ntho ke sa itsebeng. Mme ona ebile le ngwana lena ne ke sa tsebe gore ke ngwana wa bomme wa ka. Nna le ka bese le kena ha ka fela ka di-camera ke sa tsebe nnete. Bona go ritella ho suka Kopa bua le yena ntate. E seng hampe. Ha lo tsebe na go mo. Ha lo tsebe mama ka go bua le motho a le e re bua le ka go ditofo. Wena ya mama. Go se batlile ka nna. Ha ke na tsa ba le go. Mbukela sibonga ukuthi ube nathi kusihlwa ukhumbule ukuthi akudingeke ukuthi kuze kube nesifo ekhaya ngaphambi kokuthi uhlangane nomndeni wakho. Vakashana labo bathandayo mbona indawo neqinisekise uyobuya lapho uvuselekile emoyeni futhi unenjabulo. Asiphinde sihlangane futhi ngolesithathu oluzayo ngehora leshagalolunye kwakhumbule ekhaya khona lapha eSABC1. Nilale kahle.
ukuzwana ngokuphilisa uxolelana